L-iskema tal-beħ tal-passaporti spiċċat taħt il-lenti ta' rapport dettaljat u fatwali ta' Transparency International fejn f'kapitlu esklusivament dwar Malta jingħati li din l-iskema hija mċabsa b'allegazzjonijiet suspettużi. Ir-rapport għandu it-titlu European Gateway Inside the Murky World of Golden Visas u kien introdott lill-midja fi Brussell. Minn dan ir-rapport joħroġ li b'kollox kien hemm sissa 2027 persuna li kisbu passaport Malti mill-2014. Fil-konklużjonijiet Transparency International hija ċara ħafna. Applicants who have criminal records or are subject to criminal investigation may still be considered due to special circumstances. Ir-rapport jagħmel ukoll numru ta' domandi. Do the Maltese citizens know how the money that Golden Visas recipients contribute to the National Social Development Fund is used? Not at all. Fit-tmiem din it-taqsima jingħataw dettalji ta' każ suspettuż b'konnessjoni ma' din l-iskema illi fih kien hemm involuti Keith Schembri, iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat u Brian Tonna tan-Nexia BT.